Fia lava tu ina atu le au whaatalofa mataria lo ia lau mai moa ma lau whaafo mai. I le whapaponga le nei o le tātou polokalame o Lau Palota o Lau Leo i lona vaenga sifuru ma leona nei. Tu ina atu i rau maota ma lau lawa. Ma so se vaenga o e whaafonga mai ai. Mai nei i le Vaisala Hotel. I sa vai nei, ia pole tau whaasi usi ungar mu tere nei sa la whai. Le o mai ai le tātou polokalame le nei. Ma a watu ai pia lava ia au te lenga. Ai mai se foi o talalata mai i le whaanga solonga o ngā luenga le Official Commission o whainga Palota e ala lava i le whaawawina o le ngā luenga o le toe resitalaina o i lātou uanga waa e resitala i o lātou i tūmalo e pei ona o mai ai ia i le nei tū o tere sa la whai le tātou ngā luenga. Apia whi ona whaatalo whaatuai ia i le mai mua ma le whaafonga mai i lātou o loo whaapea ona mai mua mai lungo le i tūlau o le tātou Official Commission of Vaega Palota. Me se foi ia i lātou o mulimuli tai pere i tūlau o le tātou malo. Me se o le tātou YouTube channel ia a le WT Media. Whapia foi ma a tātou wala ata ia i le TV Iva. Whatase ma le TV Lima. Ia e pei ona iai ma. So se au nanga lava o e maua mai ai le porokalame le nei. Ia. To e whaafeilo i atu i le nei foi vaenga o le tātou porokalame. Whapia foi na whaatalo whatu. I le pulenga ma le au whai ngā luenga ia a le company le SSAB ia i Apia ma sa le longa i le motele sa la whaine ia meise o le pulenga ma le au whai ngā luenga a le Vaisala Hotel i Vaisala nei. A o le tātou polokalame i le afiafi nei ia o lo whaasolo pia lava i tū malo o lo ho iai ia le ngā luenga le nei o le te resitalaina o le mamalo le atunu ia uanga vaa e resitala i o lato i tū malo ia po o lato nuu foi leo o whaatino ai le ngā luenga o lo wha ngā solo i le teimiri nei. O le vai asolo nei ia le ua wha ngā solo fo i pio na whailo atu i le tātou porokalame talu ai. Ia ua o mai ai o lo wha mai a mai i a ngangai fo maunga. Numera tolu, ia whaapea fo i ma le numera lua, ia ona se e mai lo loele i nei ia vaisi ngano mua, vaisi ngano numera lua, ia whaatase mga luenga i le alata wai sifo, ia o le tu malo fa le alupo fa solo to ile lo lea ia i le tu le la i salenga e pei ona iai a o le mai mo mai le tatu watu o leo le abatu fo i lava le vainga sa iai ia nga luenga sa fa tino mo fa tau no ia i o paia le fio ngo paia le la iai le sia tatu vainga le la sila mai iai le tatu watu ai mai se la vainga tau wala vai la pa fonga mai iai ia o le fina ngalo le suita mai ta i le tu langa o le ava no ua mau e le latou nu sila fia foi o paia pi e motu ese mai foi le inu ui tu lata le ala tele tu ile ai ia ai o le ava no ua mau e le latou fia anga e ale le ngaluenga ni o fa anga solo mai le sa fa ale fina ngalo le sui ta itai o le fia anga o paia a to anga la ia usi mai ia la fa fonga malau mai mo ile ia le uma pa fi mau ia le ava no fa una e sau no foi ni teimi wa e tu lai mai ai le tu fifo i suita mai ta a mo fatino renga le wenga le nei a le tu se talaina a fa yo nei ta wala le ta o fo yo nei vi temi o ai ai fatino ka luen ta o ia matonu ona o mai o pisai tu e fatino ina ni nga luenga paingata tu e fa fo wina uma ni stala te lo ata o matonga luenga pa maonia onai tangata o pa tau fisili ia pe whanau malato ID ia ai lelei o iai mātou e whaamaonia mai loa le au whai o tau sanga talu ona iai le nu ia suifianga silina ia mātou ona oli au nanga ia a vea lawa lea msusuani whainga tāle whiwa ai pasi mata avalu ia o se tali fai ngofi assim na ela suma ele oli si vai ngala ta mo fo le lo ngal venga o to fo ya o ia lo tu la foto ngal venga le ta o tu la fo le mautino au mai o fa talanga sa o ba se fo fa talanga fa mo bonga po vai que tu me no inga a fi o tu le tu la foto no inga o manino la su si ta i tu la ngai ye o manino o me uma lava ia amlisi me e ta te pole fo te o ta afia ile i te la fono ia henga ta po i pe amatu pa yani am talanga se ia ona matu mala mai ia umolo na mi so swani taimo ngalwe sa o le la se pai tau ia le so fu ta pai tai tari mai to fio anga ngalwe ngale nei
o e mai tau o to tele la to wa fa ona ga mi resta ia to tele lava ma ia foi ani se o le fa so mai le uma le aso ia te lo fia lava tanga ta umai ia wai mai fa tino ina le se me fo nei o to e fa fo vina ngal wengal ma fo ngal ma lo fo ia after tele la ona se tu la ko e bita wina i swing all over nga so ngal wengal te bi ni ese be fa tino ngota to resta la to wai io ese matele su ia inga mo ia nei ia te lo se su ia inga le ia ma fa ro wai duma le to ngal wenga ia e mai se lava ta to ma lo le tanir le wa tau mai ta to por kala me wa mai ali la resta wa ni tu la ka sa mi te wina ile fa tino ngore resta la ile al officer table ni me sa mana o mia ia me se fo ila sa fai ona e usta ia va ge sa mana o mia officer ele ma fa sit yo se va nga ta wo tele swing mo te ni mo waso le fa tino inga ko fa mama venga foi pulang salvo ma me se fa anga mani ni salo stu ngre le na ona vista mo ma mai ta tu le la fa nga la so ya la solo ngondo mai alo resta mai nga fa mama venga ko Fai ngō whia ngi vai kau fōre. Se whangau, koe. Ma ne lewa noa sa maua fo e sui e lawhi ango paia. Pe o na outau wha ata atu i le tebi o tea. Ai o leo te lenga male atoanga le nasa e sila mai ai. E pei o na iai, ia amu ia nei tō pulanga. I le nei taimi. Ia amu ia le i la tō o la tō maua lewa noa. Le wanga i mai ai ia le ofisa. E wha atino le ngā luenga le nei. Amu ia o tau tu pulanga tala vau o tō maua le nei teimi o le telu fau o le tala vau. A ua Saudi ofisa i lau whali. Wha atino e lau restala. Ia o le wha manatu le nā mo tātou tu pulanga tala vau. I le ia te mawhai e wha o ngāle a vanoa le nei. Ia e te anga ia i te restala. I ofisa i no whanga i olo o wha atino ai le tātou ngā luenga. Ia po loa whio anga foi. Pe o na watu ai le wha soa. I lea vai anga tā ua o le tātou porokalai. Mea la awhai le tātou malolonga. Ia manatua foi. O le company le SSAB o langolango ina ia le tātou porokalame nei. Ia i le tūlanga lava o lana aunanga i MSF i o nisi o ana whaapitoa o whaapeo na whaatira mo whaanga solo. Male a Vaisala Hotel o poro whaatiri malo le nei e le Vaisala. Ia i lana aunanga fo i tali malo e le motele sala whai nei. Ai maise o i lātou ia e fia asia mai i le nei tu o le motele i sala whai nei le tau whaasi si unga le motele. I nei le Vaisala Hotel a siasi iai. Ia mana tua fo ina pau nei o le pito fo le te maua le to ina o ne onde fo le polo mtafanga e se fa le no le maua i ia pe sa te o mai ai ia e talala le fe si vai e te yo isa vai a fe te tu vai le onde i le Vaisala Hotel ia ai te asiasi mai la nei i sala fai au le ai a si lo Vaisala Hotel Vaisala au le ia ai la fai le tato balolonga ona to e fa au wai le o tato polo kalame si tama fai esa ili atu po fele si tu malo wo iai ia le uso ia leo pe a mai ia le tatu malo loka Ya, whaatalo whātu ia i nei salonga le tātou la SSAB Big Store Savai. Lea la tātou asiasia tu tono le tātou whale. Lo i tuanga wale, ia i leo so ia whatu, le i tū leo tātou kesia, leo so ia maa, le i tū leo lo ia i tātou snacks, whanuino, ia mamea whapena a wafo ia le whonga tau mawhara malo le tātou mo tele slawhai nei. Oua tu la whale, le i tū leo le tātou display,
tātou o lo whapenana alo tātou special. Ia o lo i tūtamu tau. O tātou le tūleo stationaries. Pasolo mai le si tūleo tātou coffee center. O lo iai mai ta ia Amanda. Tātou se vai. Tele tātou se vai whai iai lau whiwhiringa. Ia o le tūleo tātou electronics. Ia whapea fua tātou TV. Ngā luenga le elei. Ia o lo maua tātou vali SS. Le tūleo tātou appliances. Ia maua tipoti wheeler. Sandwich maker. O le deep fryer. O le blender. Ia o le fry pan. Vaenga le wideware. Maua tātou pusa aisa tū. Iso se size. Maua tātou pusa aisa tātitia. Peo na iai fua tātou masingi tā lava. Ia ma tātou o ngā mukesi nei. O ngā muwila. Le usona ia pena. Maua tātou moenga. Tātou alunga. Momi. Ia. Le tūleo lo maua tātou school uniform. Samantha, yo le tu mea tau fabrics, maua tātou mua vau, pāne whaile pāpua, se tulo, ya maua mā tātou whanga vau, le tūlo le hou mea maralom tua, ya maua tātou kasi nipu, ya so se oloa awale, umkuka lom tua, ya mai taile ya Saina Sports mea taalo, ya olo tu mai le usol na ya tuli, ya male tu me kaua whaonai ngā ruenga, safety, ia o te tonu nā tātou potu nei o lo iai tātou embroidery, ia au vaenga nā lo whapenana ngā rue tonu tātou whale, mai tae poto ae, ia male uso matua nā ia whale, ia o lo mwhaina mātou whaatinoina fo il vaenga lea, online shopping o mwhaina pei whafore o loa, ia ai piki nei, whaingo fiei fo i mo i lātou o lo au mau ia tunu mau, ia o se tam whainga nā wale whairoina fo o tātou ngā ruenga nei sa la whai o lo whapenana mo tono tātou whale. Ia ili tātou SSAB Big Store sa wai nei. Manuia laso. Talo whalawa ni toi whaawa wai, ia ma toi tariu mai ni tātou porokalame o Lau Palota o Lau Leo. I lona Vaega se furu male ono nei, langolango ina re company re SSAB, whaatasia i male whanitari malo a le Vaisala Hotel Leo lo tu ina tuai, ia le tātou porokalame le nei. Ia ai pe ona u whailo atua li whaia le tātou malo longa, si itau sa ili atu. Ia po o whea o iai ia li o ili taimili nei. Ia pe ia o le whaile tūlinga fo ile lea lima malio, le wo mo le Vaisala, FMA li o. O lau upasi atu i la ia sauro no winga. O vaisingano lua inei, vaisingano mua inei. Ia ae le lei lava. Si o tātou wa sia wa atasi mau ia le sunga ia lio. Si au mai la se whaawatalanga, ia ma se o tonga foi. O lo iai le ngā luenga resitala. O lo whaatino i le afio anga wa sau. Whaawatai sau, au tam natu le nei vaenga o le aso, ia muli foi whaawatai i le atu mo whaino tātou o lia malini aso. Ia titilo atu fo i le tau i nei asau. Ia se le matango fio le aso solo malosi mai avole la. Ia me se fo le hangi mali ma sa vili. O te manatu. O le o mato fa tasi fa male. Se tasi fo i o tama ia po sui fo le nu nei asau. Ia fa ali fo so no fina ngalo e tu sai fo i. Ia le taua fo ngalu ngalo official commission fa nga Palota. O lo fa tino nei tatu wa fio nei i le nei aso. Ia fa stai tele la mole no. Ye tal tonu ta ofia ba o lunga la valve ingole tua ono se la le telefo ya so le la waso a se va no le lei ba se va no tawa ia o fai ona tato mafuta
le whātaua ina fo i o le stala. Ia o se awala whaingofie fo i mo i mātou le mo tene ni salafai. A me se fo le a whea i o le a whio anga, inga paseno fo anga salafai. I se whina ngalo fo i wae. Ia ua whaingofie, i o na whātau ina nei fo fo. Mare matangofie, la ngona fo le whanga e tia o no le whaingofie. Mai le tau mamao fo se mātou nuuni ma tumua. Ia o se awala le fo i wa. O le nei avano, le lawa avano. O le avano ata awa nei o fo iona tuina mai. Ia, o te tautonu fo e tau a tangata o malavano fo ta awa nei avano. Ia le stala ia mare tau malanga tu e pia mana ngā whaloa. Ia, o le tūlanga ia i le whaasui o nuu. Ia, masui ta mai tai. O la sou whina ngalo i le tūlanga. O tātou ngalu e whaatasi, ia o whaafai fo i lau ngalu e ngai whaatino i le mamalo so i o tātou a whionga ni. Ia, e whaftai mura wanoa. O le tūlanga lava e whaafai ngofie. O le atoa mai o me pe o na poro ina e nai tamari foi la ngolo fatino nei pokalame fa ngofie fo ai pe yo e taua fo mato pitola ia no mato le no fo no i mon mau vina fo ia ila to fo yo no fo mau ia e taua la vale le amana ia le lapta inga pe tina tu tv ola waiti pe fa na me uma ia fa ngofie fo la to nga mana nga fa lo ia le uma fa tasi ma se tasi fo yo suyo la fio anga nei ia sa blava. Ia e whaali fo iso na whina ngalo. Ia e tu sai fo i ngalu e ngā restala o lo whaatino le teimini. Ia au te manatu o le a so wiloa. O le a so o whaingo fie o le a fo e se awala na e suma iei i whailau restala. Whaftaira mo le whawhesili. Ia o te iloa mauti noa le tā ua fo i o lea pokalama whawhaingo fie le anga i mai tua i inu umawhio anga. Whawhaingo fie la mo i mātou nei le mamao mai marikaulanga. Ie sausa o ai i ringo fuanga roa whakingo i ngai fo i ia le skala mo pāloka. Mo le vai mamao fo i le leo o kuri keimi e whakingo i ngai fo i ia pāloka. Le ko ia i se sasi po o se whengumia i fo le whawhaingo fie umanga luenga ai tu umai lua i ai ko sunga i whapea fo i mako. Le ako koa o ngā le kulanga i ai whakingo i ngō pāloka. Le se me whale tonu. Ala se whautua ngā le a vehet. A mese ala e tō awhioanga. Le tō pulanga i e le lote vai atu. E mātele ai si vaianga mātutua ia o le hanga i mea whao ngāle mono. A le whawholinga mai o le tupulanga le e pe e le o te le pola se tala e mwhaiuna a watu ia. Ia o le hae o mai taulongolongo le ofisa. O le asau whautuanga a ve tupulanga a le tō wānu. Whaftai mare whafsiri. Ia whakuanga mo skupulanga sa mako ngungi. Wa whakuai kemingi ia kako i roa maukingua. O roi e whasalanga ma lo e ku inga ku mo ila ko e kuwainga le skala. Ai mesia kala vou pe ia kulanga fo e matu whatau whaatu langa lea. Ai oro fo e kemi pa ua ko e kulanga e whasalanga. O nga ke lea le se a fianga po se kulanga la a fia fo i makulanga la inga lau kele. A waele whapeanga o le kala vou le a kulanga la a fo i. Whaasanga kongu i le vaenga le a fia fo i matulanga le a inga. Ia ma ke lea le a fianga nuu. Le a se turang fe matanga tuai ma le afio anga ma le a inga karua io kulanga whape whakuai ma le mana io turang whape. Ia le tūlanga la le whatino ingo ngaluenga le ofisa. E tala whai te fo leo e susu mai mai lau pepa whanau. Po le au mai fo. Ala so langona ia le tūlanga le. Wa le ia le upu fo le e mumu a fo le a. Ia e matau leo le tele na wha ai loa le ofisa i lungo le Facebook o talk show. Ia o tato por kalame fo leo interview wai oi. O le aso ilo. O whaingo fie ia o nanga le ofisa i mo le mamalo se o tato wa whionga ni ia sau. E loa ia i loa ma ko i whaingo fie ia. Whafkai fo i lewa wa levanga ku umai ia vaenga i e longo mamao me ia ma kofoi. E saungi mai e kuranga whapea a wai me kauinga i le aso wharengi ma whakingo ingo o le skala. E isi o mai wa la wa expire kus folau
wale au ngā fo ipe ua le lulua pe whanga au wale vanga kaulongolongo a kui kulanga wha Apia e o mai saungiungi e le koe ai ala i o se si kulanga fo ile le koe whengumi ai ai ma koe whaafenga kai la ua kuinga mai a au wala e mawhai o ngā whaafengo fie ka ko ngā luenga whai whaatasi a le ua mātou whaatasi ma le sui nu le tina fo ia ka peneta whao ia o le a whaali fo i sona whina ngalo ia o le asona langona ia le tāua fo le pokalame ia e me se fo le ngaluenga wha a suita mai tai i to tono le tātou ofi anga nei ia sau ia ka peneta o le aso whina ngalo fo i o le ase tāua fo le nei ngaluenga i tono le tātou ofi anga ia pastai mo le fasili o le tāua o le nei pokalame pe pastilio ina ia la le ngasolo e mai tu nei sa vai o le ofisa le stala Lau Palota e wa sefe mai foi fe wai e tangu ta foi se fanga wai ia le bo mai e afio anga manu pa pena na mau o mai to astelo tanga tele un pai na malanga tu mo fa tino le stala mo Palota fa tai ale tu langa le va fenga ia le official commission fenga Palota ia mal to foi pitola au i suita mai tai e me se foi official tinama mai tai afta ia ele fengo fie foi fa masa fengo fie le sauno mai le ofisa i sui le numu suita mai tai fa so tai no mafio anga e ala lenga lenga e pien paso mai ai lim fai foi pe op masani e fai ona e avele tu lo lavale manu le vai e tele pen tango fa inu so fa no pe ave fa pena o mal tu langolo ye nei e ma tu tala ma ma tu feo ai e longo ia tangasa o mai nei fai ona wai ia e pizza e ia la vai fa long tata e foi e fa ngata ona tu lai no le simia fa ngata ona sa ile la so idea fa ma on ai pe o le tu langa fa ngata le e mana o foi tangasa ina io ta lu tu ave la tu e fa la tu idea sa se al foi meio la so pe fana pe eu fai tsana al fai ngofie la wala wai nei fai ngofie la sai ma wa ngofie tanga sa uma pe ona mo miai e pa wana la wala fai tsa ona tanga sa ile tu sa uma fina ngalo tanga se pe ona yai ye pe se fam talanga na tu sai ma fasili foi ni vai ngola oli o le tau mai tau atu i la wa fengo foi suita mai tau tatono e ma tele ai e anga i mai fatino restal pe ma fulu ia tatou matua o fe anga i le tupulanga o le tatou no sa o lele asa noanga e pe a no tau silsila te fai to stelo la mana la ma tu le ngaso mai e wo ta lo fa kwa ni tanga ma tu la fi anga nei ona e o mai foi ele o lava foi fa ma ngai pe ona mo mia o lo mai ala tu ia mal pensiona wale u lava pensiona e mana o mia masina uma ai asa ili pe pana wale ai ia ona fanga tai folia o tu e fo ia tu ai nga ai tu sa ili me pe pana wale vanela tu ango ia ma tu e pe pana ona pensiona le mana o mia ia atu wane fola tu planga talo sa o le wa ali ini tu pulang asal bobo ni nu nei ai mai sal maso nu ne ngasa ina malanga asu le tele tu pulang asal bobo ya sunu i fa foi ala inga lunga fa vai tsaini o sai linga foi o manu yo nu uma ainga ni a ole vai tau foi ni o tau sanga lo fa pena ona tau a fia ile ekalesia metisi tu mua mo ta alonga le ekalesia lo fa pena ona malanga sai foi se si vai nga tele le afi anga ni ona o la tau aveina le si vai ngole au ta alo mo le ta mo tau wanga ta alo ngolo pai ai pe ala le au boli o le ala fo la na o tau le ni tu pulanga tala bo ni vai tsai ia ma tele le au ma tua ia ma tanga ta fo ile o tu nga na fe wa i pai ni nga lunga fa vai tsai ni vai tsau ia ole e mai tau atu fo i toru waso asa o le haso fina ngalo e o atu le toru waso le ua mai ale vanga matua le pe o atu ele i mai a loto ia i pe ano o fai atu foi il au fai ngal venga nei aso e kakauanga o makaiawa sa wai mo ia le tu telefoni tangata o le lola Palota tuai sa ia le system tuai na i to tele and o to go through the whole lot what tele na elaki aso se lima se la un tangata to e mai ai e sa wala na o tsa o uma a fa o milanga ile aso lulu ia ona to sila fia ile fai ngata se lo nei no marta un fai au mai to ne fai le stala pe pawana lo na lave lo ia nei e tawa ona o tsa o uma mai ale
Ia le wo tō whaafonga mai foi ia le finangalo foi o le tina ia kabineta ia po o le sui foi o le whianga nei o le sui tamai tai ia ua vea ma sui e ta la le finangalo foi o le malo e ta wala tu i polo kalame ale komisi o whainga palota ia e ta ua foi ia le finangalo sa whaalia le tina e tu sai foi ma ngalo wenga whaatino ale official komisi palota e ta ua foi lo mamlama e peo na sau noa foi le tina i le tūlanga foi o le anga I mai o le au restala ia na o le IT o le umai ai mo le no fosilafia e na o mia lo pe pa fanau fa tasi ai ma se IT e fa mauni o e tonu le ona le pe pa fanau ia fa tainga ia le sene avta vale IT a onga IT fangal wenga ia pensione mal no pifa o IT e mafai ona fa mauni ai e tonu le ona le pe pa fanau a fa pe fo te fina ngalo e fa ngalo sua fa matai e mana o mia le fa nga o le pepo matai po le matai certificate ua whaamaunia whale tūla whono ina I mawhaina e suma e restala oe I to tono le lola palota whaata sempe pa mnau mia peo na whai hatu pepo whanau ia masi eiti e whaamaunia o e tono le ona le pepo whanau ai mo le taimi nei ia mātou te moli le ngang whaafitai ie o lo mwhai ono mai mo mai le nei po kalame o Lau Palota o lo leo whaasoi fwoi O le naua e whaafofo I le tūlanga ia sa sia I le sunga ia lio ia le ngaluenga o lo whaatino I lafio anga o asau I nei le tūmalo o vaisingano mua ia e pei ona iai lea la o lo whaatino I le ngaluenga ia maritua resitala ina o I latou ua ngawaa I resitala mana ia le whaasoa sa whaapefo I ona whaalia ia I latou I le tūlea I asau ona o le nei lava galuega o lo faapea ona faalualu ma faauau e pe foʻi la ona iai o le isi atala le sa maua I le galuega le sa fai I asau na iai nai talavou fine talavou na atoa ia I le so lona luatas ala iai ma le galuega le sitala I asau le sitala loina ia o se tulaga lelei foʻi lenā o I latou o le ufitau ia le ato le los futas ala whainga luenga lei o la toa fioanga. Ia maanga e ne loa e resitala, whawhiawhia ina fo isi tamaita I talavou. Ia ina ua tala noa fo e tu atu male ofisa. I le awa noa ua ia maua. Ona o le fitaui o le atoro luas futas. Ia pa se pati tele sa whaia si a inga sia. Ia ua mai ai male resitala. Ia ale a fine pei ona iai. Nei vaenga ua whailo atu. A o iai le tātou ngā luenga le nei. I le motele sa la whainei. E maise o le nei fo I tu o le motu e pei ona o mai le tātou ngā luenga. Le tātou malolonga la tātou anga I fo iai mo nisi o whaalawi loa e a kampani o lo langolangoina le tātou polokalame le nei. Ia me se fo ia o le aunanga a le Vaisala Hotel le pei ona iai ia malangolango mai le tātou polokalame tu ina atu ai. Ia wālau whaafonga malau mai mua mai. Hi, love. I'm Elko on the school team. Kanila wa mimingin mere ye le maru rure ye. Kalo fai. Hi, Daddy. Ala mo le oi kami kingai lau. Le fai ama se kanga me ama koi on vala o bisi. Ko ala nga kimu me alwa yaso len ki ayo o mani va yaso. Ye se ora lo waso afo la kure la fok se kute va ka wes ko masing. Ore ma koi pisi ama ko ye mere ye. Se la ma ko esi lo ke lo ele le fo la sap le fai. E ma fai nga pe nga. Ai piki I. Yeah. What do you think? Te fere le vonga wo yo ko ngai Samoa. O le online service al SSAB ua whaingo fia ona whai matatongi ai whaatau mai atu nunga mau. E se whea ilo taimi, mai sanga le mua ai e te le tau walu se tupe. Ona alo susu mai lava le SSAB, na wha maumongo o loa na whaatau wina e whaanga yoi ai le online team fofuanga mo oe. O le nei wha mama a venga ma o loa, e moa uma pea e asiasi tuatusi www.ssab.ws. Wa piki ko whakau? Aya, le oi I le fale. Ala nga me fo upau. Ia le fo upau ma TV. Monizo vam telanga vala mai le lua fitu waduono o lo message mai la mato Facebook page. SSAB, simply the best.
O le toe vaega nei o le tātou proklame o Lau Palota o lau leo pe ona e whaafonga mai mua mai ai. Ia sa ata mawhai lava e ave solo ia lau sirasila ma lau mai moa. I vaenga po i tū malo o lo i ai le tātou ngā luenga. O le toe resitala ina o i lātou wanga waa e resitala. E le ngatala o le ave lau sirasila i no fuanga o lo whaatino i le ngā luenga. Fina ngalo whaalia fo i o le mamalu o le atunu usama whai ona maua le avanoa. E whaasoa matala no mai ai i le tātou proklame. O vaenga tāua ia sa tiro i ai i le whaasoa le sa mai le proklame le nei. O le tūlanga fo i leo le whaafia i lātou e misi ana i nuu mamao ia. Ia, tūlobu o whakaina le upule e ile whi ango paia. Nea ua uman whailo atu e le tina sa tala no polo sui tama itai. Ai mese fo i o le sui tala vau. Ia le tūlanga ia i le lātou nuu. Ia ai ua mawhai ona whaafengo fie mo lātou ia lea fo i tūlanga. Ono le ngaluenga o lo whaalualu i le taimile nei. Le ngata fo i lea. Ia o le whaasoa le sa tu inatu i nei ia sau, i la ia sau. I le tūlanga o lea o au te lenga. O le whaatinonga o le ngaluenga. Ia ma i lātou o lea o whetau i le iei o le ngaluenga i le nei tu o le motu. Ia ma le au lia lo tausanga fo i lea uanga waa ai e resitala le luas fultasi tausanga. Ia ma whaonga lea wanoa le wo e resitala. Ai mana tua fo i la i le vala lea. O lea lava ua mawhai ona resitala le tama ma le teine tala vau. O lea ua luas fulu tausanga. Lo na winga po o le whai ungo le nei tausanga e a toi lo rua tasi. Ia po o le tausanga fau e a toi lo ruas fulu tasi. E le itapunia le tātou lola i le tausanga fau. Lo na winga le te luas fulu temile nei. Ua mawhai ona e anga waa. Ia e te sau e te resitala i no whaanga i o lo whaatinoa i le tātou ngā luenga. Ai mai se foi. O le tātou ofisa au tu i Murinu i Apia. O lo mawhai o na whaatino e foi. Ia le au nanga lava le nei. Pe a whapeo o le tama maritine tala vau. O le ua luas fulu o tau sanga e te tau le whaatali lai le luas fulu tas. Ai ua mawhai lava. Ia ona e resitala. I le matua le nā o lo soi fua ua iai. A whaisa e muli mai le tātou porokalame na iai ali i tala vau e toa lua sa whaatala noa reisi e tātou porokalame. O le lea e ta i luas fulu tau sanga. Ia alawa umona resitala. Whaari fo la nganga fia. Ia ua mai e iai tono le nei foi ngā luenga o lo whaatino. Ia maresi tala a veila ua matangata e whaiari whiriwhilinga e to e sa ili mai eita i tae o le tātou atunu. Ia e leisi foi a Palota tele. Pe aha uli atu. O tala noa ina i le vala lea. Tūlanga lava o tupulanga tala vau. E fia whaafetaia lava e le tātou porokalame e Mission Official Commission whai ngā Palota. Ia tala vau ua mawhaiono latu whaatawa ina ia le hangai mai e resitala. Lala lava lea sa tapisa i lava i le whaangasolongo le tātou porokalame. Ona sa maita wina lava i le telo vai aso o mawai masina ualu. E pio le toa telo i la tau ea nga i mai no whanga e whaatino e le resitala o tangata mātutua. Ai ua aveai e mesi o tātou porokalame sa ta mawhai e whailoa tu ai leo o tupulanga tala vau. Ia ua maita wina ai o lea lava ua tangatasi ia le tūlanga lea o lea nga i mai o ta māmati nā mātutua. A nga i mei matupulanga tala vau li i matama itai. E whaatino ia le lātou resitala, ia e whaafetai ai, ia lea fo i vaenga tā ua. Ia i tātou tupulanga tala vau, ma tupulanga tala vau o loo whaafonga mai. Ia, na ia whao ngā lea, wanoa lea, ai le whaapea fo i e whaititi ai le whaafetai mamoli atu i ta māmati nā mātutua. O loo mawhai o nā mua lava i e tātou whale o loo whaatino ai e tātou ngā luenga, o no lea nganga. E fia whaatino i le resitala ina. O i lātou, ina ia maua o lātou suafa, i te tonu o Lola Palota, a o lātou i tū mālo, pe o lisi a tūlanga tāua le nā, lea ua whaailo atu ua tiro lava iai i le tātou porokalame ni o Lau Palota o lau leo. Ia ua iai le suinga talon a mata le ngā luenga le nea le ofisa. E o mai i le taimi le nei, ia o le whaamalosi lava ma le toi whaamanatu atu, tupulanga talavou, wa atoa lo luas fulu tasi, ia anga ilunga. Ua e anga waa e te resitala whaapea foi le mamalo le tātou wa tunu. Ai manatua aua lava ne ingalo le whaamanatu lava e tuina atu pea le pepa whanau. Ia mase ID o lo iailo wata e whaamao ni atili ai. Ia le pepa whanau a wina mai le tusi folau. A wina mai i le ID fo i lea penisioni al tamama le tina matua. A ta se malalai ne avita vale. ID a onga, o le ID nupi wha. I o vaenga i o lo whaapea lava o na whailo atu. E te su mai maoi, e whaatino ai lau resitala. Le tātou ofisa i Murinu, o lo whaapea foi o nā wanoa, e te anga, i ei teimi whai ngā luenga, whaatino ai ia lau resitala. Whaamanatu le tātou a unanga online,
e mawhai foi ona e anga vaai ia te asia i lunga ri tātou online le naolo o whaapea ona te talapea whaatino ai ia lau talo sanga e te resi talai lea o nanga o whaingo fie ia mo i tātou pia whape te pisi le ngā luenga le ise ava noa pe tau mamau foi oe mara no whanga le whai ei ia le ngā luenga po mulinu o lo mwhai o ne whaonga ina le isi le nā au nanga ale tātou ofisa o le tātou porokalame lea wa e whaafonga ma e mai mua mai iai ia ina ia mawhai lava o na whailo pea le whaanga solonga o ngā luenga e mai se o au nanga whai pea ale tātou ofisa lai ava noa le tātou ofisa e mulinu ia mawhai o nā siasi iai ia pe wala aufo iai e tātou numera whaafesili iai ia mo se vaenga lava e fia maramalama atili iai e mai se o le ngaluenga resitala o lo whaatino i le taimi le nei whaaftai atu i le pulenga ma le awhai ngaluenga a le company el SSAB ia e mai se foi ia o le pulenga ma le awhai ngaluenga a le Vaisala Hotel i le langolangoina o le tātou porokalame e peo le e whaafonga mai iai ai whaaftai le mai mua mai tau i whaira mai o le tātou porokalame ia le na uta ua le amutanga a le tala fu ile le si turisi nga se sembe ngai ai to fo ia pia e kele i ku vai le onde o Vaisala e tele i o mai lai sa vai la o sa de vali loi o se sori le go Vaisala bo la kula se ufa se ki kala ka mai le street pen le i ke fu ka mai ngai e pa urua ai va kele mai mo mai alo fatu